O le ori ia sa ngā rue la vai nei Samoa. Ina ua atu holiday fo i le lato atunu. Ia ma lockdown nai. O tanga tira e fai whapangota. O lewa na whai ngā runga i runga le sami i le temi ato. O le process la le whai e lato. Ono ele o mala malama i ai olo. Wa e la ngao. Ele ma sangi i olo i e koe ngā me whapia. Ai a mai whaka. O le afsu iai ia seila seina. Ma seila Samoa. Tui o te mori mau atu o le ata whau ni tau seila Samoa ngai le ingi singa o i lunga le waka. Ia le whai ngā ni kama olo e ara kua o le la pisi le me piki. O te mori mau atu e sa o le mta upulea. Ma o lo i e te au fo i wha mau maunga o lea wa whangota na au mai einisi o ali i saina e to tono le tatu atu nuu o le ori ia sa ngā rue la vai nei Samoa ina ua atu holiday fo i le lato atu nuu ia ma lockdown nai o lea lana whaonga mai lo leo le whangota e o mai ei ia vaenga ia le au saina ia tō lua o lo ngā rue lunga le wafu le wharia ia na sau le vaal nā tau fie le ofisa o soifua maloloina o na tūlanga foilea pe o na o tō sit fia. Ia tasi daso na aluai po fese meo ngā kai o mako usa vai po ngā kai fo palauli ia fata fea ai. Ia ai po o tau fai mangi so ta inga. O na o le siaso ia o toi o mai le va e o mai la le va. Ia a ua sauni atu ia le mtanga alua ngā leo. Ia ma le fionga le i Minster o whatoanga mwhai ngā whaiva. Ma le whaka po o le whai unga ka peneta. Ave ese mai ia saina nā ma release mai ma le wha e o mai tono i lunga o le pau mātu, lunga le wafu. Ia ai marie la tui le whainga o le whakarana. Wa avatu ne le whaka whaapea o saila me e au mai lalo. Saila ia le wali saina ia tōrua. Ai leo ni saila. O tanga saina ia o ngā rurue lunga o le e pacing e lunga o le wafu nei Samoa. Ai a mai le whaka o le afsu iai ia saila saina. Ma saila Samoa. Tui o te mori mau atu o le ata whau ni tau saila Samoa ngai le ingi singa o i lunga le waka. Ia o le whaanonoanga nga ia te au masalo whaafutai foi o leo ua u whaalauloa atu nta au pule ilu malo tātou atunu tātou ngā lulu e whaatasi. O leo pumoni lava tui ma le whaafongafonga tātou atunu e le o toe malu tātou atunu i lalo teita inga tātou whai ngā malo. Aisea, alea na alea mai au mai whai mai kako pui kako malai waalele mga alea feo so mai tangata i whaafangota i pe wha le i longa voi lea. Ia o le a watu le kāpeneta o la tau le ta i ulu. I le komiti lea whaapitoa mo whaavlawe whaafose i le mafuai o na tapuni tato atunu utulanga ia. Ia a o le a waku e la kou le whai unga. Au mai e pe whaapea. Olo. Si u so. Ia le whaingare ni kama olo e ala kua o le la pisi le me piki e le pokau sa vivo e langa la pisi nganga piki ale me sa o aio. Ele ai ase me whapena na tupu. O la whaingare wenga i ngare wa at kampane pe na watu e fo i pe parmitanga wenga i le kāpeneta ma tali e le kāpeneta ma whapena fo i tātou komiti e New York. Ea fo i o le o seila i na mai. O tangatera e fai whapangota. O lewa na whai ngā runga i runga le sami i le temi ato. O le process la le whai e lato. Ono ele o mala malama i ai olo. Wa e la ngao. Ele ma sangi i olo i e koe ngā me whapia. E fo le immigration check. Tu so vai ngā umana wa i ai. E saki e lato po ana fea po le va pe le va le le va sau so o va te o va fa ngota nei te fa fia na o mai
e o ai tai o mai sa ki foi lá ele tanto oficio foi malanga o lai e maututu o levan fai ngā loenga i runga sam e le ngata foi lá ina o na siaki lea wai e le mātou vai ngā rimtanga venga o whātua anga le ngā lue whautasi foi malo oficio leo e ele me ta o le VMS tracking o le tracking la le fai whaatasi ma le tātou office o le Foreign Fisheries Agency o la tau la ia e mawhai a whapea la wa le process le ni ai lolo le whawhangota na asau tono le o la fo i o Samoa o na tau mai na ia lea e ova ile ova atu le lima aso po le sulu aso e le nei tau mai o le waa le la uru whare atu i Samoa e unload la nauta o na amatalola ia lea o na whaisiaki nei le matumtanga luenga la e ngafa ma whiutuna inga ma le officio o le tātou wharapitonga o a fo i o ngā whaiwai Pasifika i Honiara e o ina la le e whailan tātou satelite le nei e whisotai e watu a whapea o le waa nea wa umai whainu e a fo i a laisene melona laisene siaki laisene o la current siaki lona po lona mele ta le ta o VMS po pise radar ina ia mawhai ona pu e mai a ia o le waa nasa whangota i Cook Islands wa ia i le tele o le waa nei le whangota i nei i tatu o ngā sam ia po nasa whangota i lo ngā sam i niwe e pe nasa whangota i lo ngā sam i a te lau i le aso rea aso uma whaso solo mai a e o mai ale taimi uru whale mai tatu o ngā sami mai sau i nei tatu ngau o umare siaki lea wāhenga ngā siaki o le whai e ona mai whoina e nea ma tiro fo i ata o tangata i au mai ewe o tangata e a fo i e le mwhainga pura ngā mea o le a fo i o le kangari fo sui fo kangari ka whao sui fo ngoro whawhango a wai maua e pipi i lo wa e lua si taimi runga sami e lo lawa le mwhailona urwhai le mfailona u fale le a mai fai wat folo le poti al matum tanga venga i te onore o le komiti e le mfaina u fale mai ai a fa pela le va e a fo e no fo meta pelo lona reita e lo uma foi e pelo le reita e a matum notify e ta mai ia o le va ale ngai ai le tupu ala se me fa pena ai ia me o ngai o inga uma la betu tupu tono o ngā sam i tono o ngā sam i Pasifika e va ai e le sene ia tātou ma va o lele o le sene a le whaatanga e mai offload i tono nei e mo e a fo i le uma o la tū tracking devices ngai e whaatino ngā ruenga le mai o le tele o le fonga i e tātou fufua le fonga i e tātou ngai to fitu se sei la ia Samoa le la ave lunga o siva ai sui mai la ia ai o le process fo ia le o le lava o le io o le tarsanga na la sia ki terminei ai le io o mai no capeneta al pepala wa batu ia ina ia tiro mo se sila fo ile ngo tangata ina mai po tangata whatever na i lunga va vai o te upu ia le ava pe latu le va alu se si po e ro umai men mena e reo fai kato kako VMS tracking fatasi male fefe ina ia mautinoa ele o iei se tūlanga whapena o tupuni te wara tu o se tunu ia fai te fasu iei wai o oro i tonu o ia kipi marangava e sako sauni ai le ia la va umai e ne su fa va ai la sene a tatou e va pena foi ma va ai transship le e a foi na ne su na le la wino na to no la to container ma ave se tu fa foi ni na o mana la to ma fa ana fa ma umai la to le immigration va pena foi tanga rengo fisheries a ma to ia ma le ufisol le so le ia ma se tūlanga e ono e a fo e ono a fia i tūlanga pe ono tā ua e pepelo umanga me fai mai e ua e le sa o le ai
fai whaare tanga luenga e foi se taimi foi le ka whakani si mai kampangi wao o whambe o le tūlanga se meo tupu i le afo i le e whasa atu le komiti le whaata awa pēr lava o nai no e komiti o e se meo whakatau whaare tonu ai o tau ia e whapena lava na whai e whai mena whai tō e komiti ia mana mira se verification e tō whai tō whai la tō kunga pe se meo lai whasau ine e whapena na whai tūlanga whapena ale tūlanga i e le wā tūlanga ale vāenga i wa whangota i nei e matua i marupui e o awala i e o siaki le siaki a whapea whai la se wā ne wa o te leo wā i e o mai mautu i nei e fo isi wā e ono refuel le sami fo le a misera wā la po i e tau peseinas le o mai la i nei peseinas ia peo le nganga na e reina na leo mai nei peseinas o na le umi e fo e umi o a fo i o anlo mai lo taimis whanga whatapula ia o ale si fo i mele le stūlanga e leo lapa tatu sua o utuai pa ia wa le wa tasil peseina tol se la uon sua felita e mara o mia e utuai so e leo a fa pe foi la utu longo mia so atoa na le utu na kiso so e fofuanga na le tau filtera e ma tau wa vai foi po e se tūlanga e ono malapupuia ma ono la matia e foi tatu tūlanga sa ia ona whaine awa pe talawhianga i o mwhaina toi foi mai presidente wa ala po ana i nei ale ia ele mwhaiana o mai a vaenga na leo montu atu foi le komiti ale tele na ngā ruenga susu ele e nei ma le wha maunianga o lo saunga le mo e le whai e mtanga ruenga whai ngā whai ma lo fiso leo wha pe foi le komiti a tātou komiti foi leo wha la vera wha pose mai o te lei o lo whatutuanga o lo whapea whatau no ina uma mea whapea nai te mine a tūlanga whapea o tangata tawhau mai o mai i pero ngaka mo mea le whawaea mai ki o whawagi le tūmaroni ka mo oro pe ako e kalkongo i ngā pepere lo whionga o ila sainga i ana le taua no mi sainga po i mea le se o le au waa o le kele le au waa e whainga ruenga i runga ma whangota ni o saina o saina ma Filipaina ia a pe Filipaina pe saina pe Korea pe e fōringa saina uma ai rei ma tūranga wa pe na a mea o ni tangata au o le au waa o mai ua o le si taman sau o mai ia a ua ato le wha o wa wha masina o whainga runga wa e le i o la tūra o le tūpea ia le whai e mwhainga siaki aku ia mai le tu asu ia tu e tam samo ta pena fo le sei la wa mana mi ar fi maroro because o ta wa fi foi na tanga te lungo va ile umina na fo na ka malu so ro kai lungo le a ora ke mi ke pa ke pu a ne te pu e ma ta via le pu sta ura va e malu ka va pe wa ku wa ni fo ko ia se va ngala tanga ta fa ngota pe o ia ne nana te le mo ai no wa ele ni varo u fo ai kere tangata fa pena e fa pena foi la ni tangata ia wa o ne e lai to so le lai ia ona ia ma ia ngofo ia le lopo a me fai ia la fa pena e foi ngai ki sika ka masa mo ko wo no ele ia ko se luaso yo ai ko foi ma le va e mai o le fai na o na fa na o le nga fatia le ia na isi tatu whanau ia wau me company o le matuale leia kan kai masani filosofi la lo sami filosofi lu ia ale moana se le matua mona sau na e whainga lua ngai wa ai o tatu tamiti fata cha ia le au seina filosofi lu o sami o mai ia wa masani ia ai a fo ia tulanga na pe o na ia tatu whainga paanga ia fai matatu company e fa ai le o fa kai e le se mena ro e forming scam fa kai ave kai o e pa wa fa le processo na ia o le e fo si tiu i stamo oro e ri ma sangi meia ri ma sangi le fai ngore me e le la fa ma ma to o lo vai
e a mai ave e minister kabinetta mai laro laro mtanga lo ngana fai so ngana ave le or kabinetta ave le kabinetta ave sia ki mai e la foi komiti e sta mai non e fata taloina a talia e mai pe fa mai fa un kabinetta le ta o le faka talia e foi ngia inga e mai a mai le talia e mai foi faka mai ke ena la pepa e le talia ona o mafuanga nei ia fa penga foi na fai uma foi lá o passe le faka le mo mai faka fa unha al kabinetta ia ona a baturola ia le urum tanga mai la tou e a fie meta upu ia ona tou la fa tino ai le sa vari le sa vari le minska i kai le wafu ia era foi ia bare faka i le wafu ke ola kula be fo se ria po la se be ia e aluale le matanga renga ia fai official channels ai alua ia le fa manga kunga mo su mo le fo mo skamo olo ia fa penal foi ngore me O le ori ia sa ngā lue la vai nei Samoa e ina ua atu e holiday fo i le lato o tunu ia ma lockdown ai proses la ne foi lato no ele mala ai a mai whaka o le afsu ia seila ma seila Samoa tui o te mori mau atu o le ata whau ni tau seila Samoa ngai le ingi singa o inu walpa